blues rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be sai fa tai lo tele kai la ma lo tele ma lo sa ai ku ka kuai manato la le te partia va sa di se per te lenga ya salvo o tele te la sia foi se un tau pe sa sa fa le po mau la fale tu tau mai o so on ta yao le ku foi ela tunu le aso mal filinga le aso foi mal matai na tila le aso mal men tupu le mea foi na tupu pe se halo na winga oh foi on ne fiaf ile la tai lo klenga pangama bar paio lo to ai ile su tangalo su la tai lo to fiam tu la fale ma tau lo niu la tai lo to lua mai se upu ya te oi safune yang oi malu le faltang loa le fio mai o tamano ni fio mai ya pulpule le alo ngan mana su mai sua su naya pa ya lu filu file su mangele male nei tu le ai ya le te pose ni wa bala au le tu ai le tamale ai ela ngona le nga faftai de lo fo le tua le soi fo na lue ma soi fo te tua le maftanga e mo fai al fin nga lo le tua o langi o le atunu wa si le fia ti nga o ba tu no foi mato le manatu le ta o to langi o le atunu fo le pu a le fia mai o tamano ni ma mato saban ben ya ele o pose di o le suma ya ton ya o se alo foi pose pana o kilo le ai a to family mo sta ya tamalo ni imba pa ia le ai ngai po kalambe pe no fatatia o mato le o mai fa a ta pena ma o inisi tulanga si fa lo ya o mato o mai tu watu o mato ta wa e tu sa se me alofa ya wala so fia de sunga ya toni e poi o nai tu la ina e leo so to filmado e so mato loto o fai lava de filmado le tu o mato talo ya ngale leile tua ilana o ne pe no bana on fa pelo sa mato fam talanga nganga ma saina mat payo laina ya osi
me alo fa fatau va le a ma au e pule man nei tu o tato ai suli mafe ka popo sa matu fam telanga e pe ia nga o tampa ia tu tai mo sola o le a apa i tulanga masan a sito ngā lea e pe soa soa ni tau ranga ronde wāra whainga renga Kai le telo aiga. Mama sainga malea ngole tuani de lea mai mate ai ona ole le nganga I fa ngai tia I maftang a to fa ma leo fo I le tua na wa au le la fo na ni man pa I le ai ya sa matu fam talanga u fo tau ina ia le le tua le so I fua le lana wauna e ia maua so no fonga mata mala na malanga sunga ya don anga le tua I so I fua saina e me se fo I le alo ya don ia fa ma fa na inga pa ia na tua ta ia I le file mo le tua tato no tele ma fa tua I no na lo fa e ai le vale se no foanga sa dia mo la na o saloi le aso tae ia ngona ni mo ni mau ia mai so I fu le uso ia don ia ngale le tua I le tu ia pa penana ma mau ni to ta falu mo ia le ia o nge kan ko mai ngai kwa fa loa io ai mo mau nge le pa io mali ma ngai ku ta ko ai ya ngale ni mai le tu I to le asu io le la na o ma to ma lo lo pa fa lo lava Kalai. U feau ma le fui feau ma la nganga kalai ngai ku la o le fiafi. Le wa vea lava la kalai nga ma fonga kau mo mai o pa io ngai ku o ka ko ai. Ia o le pa ia mo le ai ka o fia. Ale Mario ko ka lo papa u sori ma e ngau diao. Sale o komi poi. Ma le lima ma ku o ko. Ninguém lá e cura fiafi mas o co sabe vai mais. Ela e o co ma au ma fa alo alo. Com a pa ia le ma ku pe ma se lengi pa ia le. Mo moli ke le aku le nganga o sa kai. Ile sa o le ainga ia ku nganga. Ia ai mai se foi. Le pa ia ma lo manu ma ko ai ngai. Lo ko anga lofa mo ile ma kanga atoni ma masainga. Io lewa ko sava vani mai lava ngo kulanga ia e mo mori ke le ko ina ngango le ma ko fa kai ku sai ma le ma au lea e le fai ngo fie io o ma fa pele o sa ma ko fa kalanga e fai fo io le o le nga a ngei e fai fo io le fai lo pule ia fai lo fa lo fa pele o sa kalanga por ko fale alo ko ainga alo mai ko fale alo ko ainga mama le papel o meu tá com pele pa le la makai a ku fona la so ki fio to
Ia o ko fale aku le pule lima se lau. Tala. Yo. Ta pule o ai kulanga o pala malo magi kulanga o me va penga. Ai ia fa fai ngo fie le aso ton. Kalau ko fa kamari nge ni mas. Tapi kalau ko fa so nge sepuluh. Ya. Mal ko pase senge sulu lima ate. Pule. Awai ke kau make mai ini ya te mal ka ko felo. Ta ke o ai me sa. Yo e kulanga nga ngi ya. Pule mal. Pai nga por ka ko ai nga. Awak ke kau make mai ni ya. Yo pingana le so ko le van to fi pa ya ko lau sa. Kau solo foi la mona. Kau ngeu. Awa ia. Ole manera le fi pa ya malo ni imo. Ele matou le fa no mo ma ya. Lo to fa lo ke. Ai la menino ase matou fa ngi ase le amta. O sa matou fi so ni tau te fai me fatas. Ole fato amata le aso. Ole uso ya to. Ya le wa ai falling mai e sembe o Ele ai. tu mama E ai. Aua ke kau make mai ni e fia. Yo. Por kau kua toni le a inga ngi. Yo te o kulanga nga. Ma ole a inga fo ngi. A sau ye ka nga kai fai ava. Ele ka os fai ava e inga ni. E ka o kama ole ai. Yo. Mai ka mai ai fa ka mai ai inga. Ole si foi me. Ya. Boa loa kau kua a kongi. Kau kua makavela toni kongo ai inga ni. Yo. Pafo fale so se mea wafu le lea kau kuato. Pe o kulanga po inga. E manga o ai kenge lea ia fai ia le aso o ton. Iyo. A fai la o le aso manga kui kulanga ia. Ia. Te le kau le solo kiki. Le solo le kau lo kwat. Ia. Pa madie a fengoa ku ngai kua ka kuai. Man mai nga toni. Dan bai ia fai ia leilong ai. Ia te o kulanga nga. Iyo. Ia famu bai. Iyo. Lenga O lea e mulmurika ia sainga i upu ia. Nanga mabai. e wa fa fonga le atu le ma tamano ni. Se foi o le tu o tato ai. Pe ia no tam fai atu temi so. E fia fai voi a moni ai. Fa fetai moni bau ese le. Ma nei o fan longo le soi fua o una parta fua. Ya ele ma fai ona notia. La mona foi ia le. Le fia fai so matou sao le aso fia ton. O le lomba fa mo le ya fai nga duenga male. Pa paolo mai fai mai fu mai Pule. ya wale. O le melia. O familia tu mama. Ya uma kapenga uma meo le aso ton. Papele o se tamfai pas papele o se matou fam tala. Se a wa mau a o yai se ava noi fa nga mo le fa nga le tonga le o ya Ya la pule lea. Tai la pule lea. Tai. nga lo mo di Tai. wa tele na le fa lo le andele se suli mafia e fo ya la balo fa so ma te fie fa lo fo ni tala ave angale lei mafia na te fo ya ni papele am fa io se mato fam talanga nganga ya lo la folea tosa
o le sepulu lima afele o le mea alofa le a tagaua tonu i loga aiga malie maia e malie mai vai e lea i ma se mea o kaleko lafo ngao lenga ya kumanga Madia, ya maia. lima serau lea ya lafa ku ya wao e te fasoa lava lo sifia lafo lo ko wainga dai whāroa teo Ese le va a ir a su familia. Maria Ane ale atu yong na. O tu mang. E lo te tu. Yo lo fo ia me fa ni. O ele o se aso papel pu le da. Ele o sa o ele o se bato. Ai le me fa itu. Mato estava de baixo. Olha bem, falou isso. Olha o mato, não foi mato. Aí você vê o que ser. Assim o mato. Tommy. O outro lê. O mesmo tem. A Tommy que fez. Olha, matou o ovo, não o filme tudo. E aí, mas ya bagi bagi saya dia kan au tem foi o que o apa apa ya Maria Maria Não, não lá fora. Lemo fai o mato. Não lá fora. Ai. Ei, eu. O lang o me papi. E ma fai o mato sa ba fia. O le la pa ku ba ko pa. Ai o le ma to ti sa I. Se hau ngau to. Ale a ingo. Ele tá to. Ai le fa que o si. Dale la usau no la tu nga. Ya ma ni. Nga. O te to fai. Le ai senga. O le ai ke lelo wa fangol ma ko ai. So se fala me lave ale la fa ye ai. Longo sai. Ele o me nga ba ku le. O me nga apuran me kupu ya o la nga. Ya. O le se ma ko ka sa. Esa na be ese eden ya. Ele ele la ko fo ya la chen mau le. ya awa sa wa ku le Matang o e ku to inga tu mam be ya to sa I ya sa va no be ya to fa ya tu ten no solo un papel ole bato so son e feo so son le misisa ton ya su wa fele ya con wala le koe Mari dia Maria. Dia mau ka penga o lango. O le aso Tommy. Ia mai e awa le po ngi o ka dia ai pe ai le o la fo mai Tau a mongi no wano fai a Tony ia rofa mai ia e ai se
tau ki o mo Sasi langa man se se toni ilo to man. ya ile pasale Le fue la celo como la mane controla ko ya. Awale me o mako fifi ai. Eu como eu tô indo to ai. Ole o kala na forma to ai. Ele o sei. Ole o kala. Ole o mako lo. Kailangan meron din, hindi ka pala bila, pero upay ko mo sa abo, ay sa mga offices, ay. Ano na bila, may ikaw niya, ila ka, o mo ka ito. Pay pala bila, may pena, ole mako, ole kako. Iya, tulang. Mana mal pa yo to ai. Ya, wa. Kalau tu farol, kalau tu kuliah, pelo semato yang lima ile tu tai yo ni, cuma yang tu ni rumah lele, buang awal. Lepo mana sotai, au mai le tu ai, mai ai le. Ya pele lo file mo na na pa pa mai na sai na matfana ya mai sai na tu na nei ka oi ya na le foi le tu ai le yo mai a pulen ba te mami yo le tu ya pa pele le tu ta tu ai ya ile nga le yo le tu mo lon file mo le ya fiafi mo fu fo ya yo manuia ya Orang usia dengan aku ni sebab la befai dia. Orang usia. Daya ya umur le mo le ai nga ya ya pa mo mo tapo te yang fai ai ai tapo ke doi kai au i ko sa u ngo tapo uso ko mai a toni kai au ya no Kampung mana? pula ko le Bisa kalau saya makan. Talafalava, my name is Anthea, and I'm the eldest child of Anthony and Lenora Adam, and the eldest grandchild of Tony and Sina Adam. My name is Carl, and I am the second oldest child. Our pa was kind, patient, and gentle. He loved our grandma unconditionally. He would not complain whenever she got upset with him. He just stayed calm and had a warm smile. Pa was always loving and reliable, especially towards us grandchildren. One of our favorite memories of him was when from primary to high school, he picked us up every day. He loved music and would always have a CD playing in the car. It was our special time together, and we enjoyed our conversations with him. Thank you, Pa, for everything you have done for us and our family, sending our love, thoughts, and prayers with you all, especially to Grandma, Dad, Mom, and Keenan. We will miss you dearly, Pa, but we are comforted knowing that you are in God's care. Emanuia Lamalanga, we love you. Whātalo whātu le paema malu a whia nea whia, le sunga te saunina. Ia me se pole tina mtua e a lote, tina e a saina ma no wha alo. Ia malu tato a inga atoa, me se pole paolo mangafa, ia ma wou whai mai o na wala pa ia le atua te mai a Tony, ma alo labra so wha maua. Ia. Whātalo whātu i a Tony, tal tonu o re mo mene whasalanga. Ia e whamalu rot foi o le mwhaena ma awai atu le waso fia. Ia ono tūlanga o iei, ia whemalanga inga, ono koviti, uwhiti a ila langi a atoa. Ia tal tonu o lo e maua, mai ne whasalanga. Ia muia foi oe la e malanga atu le nupa ia nunga, ia le i koviti, le i whita, le i foi whaamai. Nā o le ola fia ma le ola e whaavau. Ia e whaangalu tata to maftanga Tony, ma winga tau safia
o winga loto anga malu. Ia whaftai mo mea uma na whai mo tatoa ainga. Whaftai tau se ainga lei. Whaftai fo tau tua I kampani aso tua nai. Ia me se fo ile. Tau e kale sia pele ia o ia so tele nei siu senga. Ia whaftai at fo ile o lofa manawanga lei a Marisa sa tau whatasi nei aso tele. Lofa se ese mātou. Ia no tiute o wha luenga nei atu mau. Ia manu te leina lau whenga malanga Tony. Mau o ese no whanga tu mau lani. Mo le tu whai mātou lo whaanga. Whamanianga. I tato a inga lunga. Ia papa. Ia meze whai Uncle Alfred. Mai lato uma. Until we meet again, Tony. We love you. Today, it is a sad time for us as we gather as families and friends, as we say our farewell for Tony. But also for me, it is a time to celebrate the life of Tony. As you are all aware, Tony is a very quiet and calm man. He was the epitome of a gentleman, and the true word of a gentleman. He was kind, caring, and in all things, in his demeanor and everything. There's a saying that says that time waits for no man. But in Tony's case, it was a case of time waits for Tony. For whatever Tony is tasked to do, or what he has to get done, he does it in his own good time. No matter how much Saina rushes him or hurries him, he will just calmly and quietly go about accomplishing what he has to do. So that is Tony, as I will always remember him. Saina, when he got married to Tony, we were blessed with Tony for his truly loved for you and Anthony. But also for us as a family, we found Tony as a gift of blessing to our family. In his love for Mama and his care for Mama, this many years that we've been together, and for each one of us. So Tony, if I'm going to tell you, mga o te whawhetai atu, mo ya o mo no wanga no fumo wanga le ya mato mga. Thank you is such a simple word, but there's no other words to say and reflect on how much we appreciate and really, really appreciate and grateful for all that you have done for us. Ia manuia no malanga Tony, sau se asu tatu whelua ilunga o le ali. Alo fatu ma ia masalo o telefoni vai limo o mawilunga. Tō wha mai Manuel malanga Tony. Right? Dearest Saina, Anthony, Nora, Keenan in Samoa. Anthony, Carmel and I are here at our home in Auckland. Today we farewell Tony, a husband, father, grandfather, uncle and brother-in-law. Tony is a man of great humility, generosity, and I always remember him humming his music because of his love for music. There is a saying, I think it's one of the saints who said, to sing is to pray twice. So I think of Tony as praying twice all the time. In the words of Paul's second letter to Timothy in verse 7, I have done my best in the race, I have run the full distance, and I have kept faith. And now there is waiting for me the victory prize of being put right with God, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not only to me, but to all those who wait with love for him to appear. Tony, thank you for all that you've done for our family, especially taking care of Mama. Thank you for your wonderful, wonderful spirit of alofa. I manuia la malanga. My prayers and thoughts to you all. God bless you. Tofa soifua I manuia. Talofa, dear sis Saina, talofa Anthony, Nora and children. There are not enough words to convey our sadness at the loss of beloved Tony. We know that you will miss him so very much, as we and the whole family will. We hope the warm memory of Tony's great love for you will always bring you comfort as the days go by. And we pray that it helps to know
that he is in a better place, free of the aches and pains of this life, for we know he is resting in peace at his deserved place in God's love and grace. We were all blessed to have known and to have loved and be loved in greater return by such a man. There is none like Tony, ele fa'aluaina. But we will continue to appreciate his loving goodness that will live on in his son and grandchildren. So Anthony, Anthea, Carmel, and Keenan, you who were always dearest in his heart, you now carry on the torch of your father and grandfather's love and light to bring it to all you meet in this world, just as he did, just as he would wish. My memories of Tony are his never-ending patience and unconditional love, and Nakot Vailima at the end of the workday. I can see him in the evening, walking inside and outside his home, quietly looking for anything that needed fixing. His home was his temple on earth, and he attended to it and his family within with greatest care. He did the same everywhere he went, to everyone he met, and everything that he did. His life was one continuous prayer. How else could he have maintained such peace, such saintly loving kindness and goodness all his days? To quote from Robert Frost, the poet, "There never was any heart truly great and generous that was not also tender and compassionate." This describes Tony so well, his legacy of great and unconditional love and dedication to family and to God. And a more saintly man I have not known. A quote from the Bible, Revelation chapter 14, verse 12 says, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Blessed are those who die in the Lord." Emmanuel Malanga Tony, God bless you always and continue to hold you close to his heart. Alofa teleatu. My Lord, Sister Whaingatau, Percy Masifana i Seattle. Tō whāsoi fua. Our hearts are broken today in Auckland, especially as we could not be with you. Saina, Anthony, Noah, and Keenan in these sad times. We will remember Tony as the kindest, most gentle soul we have ever known. You never had an unkind word to say about anyone, and was always in a cheerful mood whenever we met. You brought joy to every get-together that our family had. You were always generous with your love that you never ran out of. And we have been truly blessed to call you Brother and Uncle Tony. Manuia lo Malanga Tony. Also say hello to Uncle Joe in heaven. He finally has his drinking buddy back. Forever in our hearts, Tangaloa Andrew, Rosanna, Alonso, Isabella, and Yolanda. I just want to record a short message from the Wongsi clan in Christchurch. My name's Tony. I just want to send my love to Saina, Anthony, Anthea. Just say Tony was a great man for the short time that I knew him. Dad and Uncle Joey, he had nothing but great things to say about him. Hence why our name's Anthony after Uncle Joe's. It's a really sad moment. I love you all. We'll be there. And say hi to Dad for us sometimes. We'll see each other soon. Hi everyone, I'm Lottie, Uncle Joe's youngest and best looking child from Christchurch, New Zealand. I just want to share my most favourite memory I have of Uncle Tony with you, as it includes my late father too. It is when my dad brought us to Samoa for the first time and we went to have konga at Auntie Sanga's house.
with all the family. I will always remember how Dad and Uncle Tony would always get told off by Auntie Lotte for drinking, and they would give each other this look, roll their eyes, laugh and tease her. So I know you and Dad are probably watching and smiling down on us now with a vailima in your hands and probably talking about your golf adventures. Uncle Tony, I will miss your cheeky grin, loving nature, and how you always remind me of my dad whenever I see you. Rest in love, Uncle, and say hi to my dad for me, please. Love you all. Hi everyone, my name is Gina Pritchard, Uncle Joe's eldest daughter. We're wanting to pass on our most heartfelt love and thoughts to Auntie Sainga, Anthony, Lenora and their kids, and all of our extended ainga in Samoa, Auckland and other parts of the world. Uncle Tony is a humble, gentle man with a wicked sense of humour that is second to none. Some of my memories of Uncle Tony are the way that Uncle Tony would always ensure that the fridges at the wholesale and at the house in Ulunloa would be full of vailemas by 4 p.m. when Dad, Uncle Joe, was visiting Samoa. Also, the many times when both Dad and Uncle Tony would often be told by Auntie Lotte and Auntie Sainga they should stop or cut down their drinking, only to see both Dad and Uncle Tony tiptoeing to the kitchen for a quiet vailima by the fridge. Uncle Tony, no doubt you and Dad are watching over us all with the vailima in hand. We miss you both, love you always, tell Dad we love and miss him. Manuelo Malanga, Uncle Tony, from all of us in Christchurch. Talofa Lava. I was deeply saddened to hear the passing of Uncle Tony on such a cold winter's day here, but the memories of him gives me warmth. While growing up in Samoa, he was always the constant in our lives, the go-to guy when you wanted to live somewhere, best driver I know in light of his vision impairments. Always the calm, collected one that sighed to you to reason things out even though you are at fault. In instances that I am too embarrassed to share, for which I fault my ignorance of youth and plead the fifth, if there's such a thing as Samoa. He was always the conversationalist that delved into life subjects, no matter how obscure or corny. Marrying to such a stubborn and traditional friend must not have been easy for him, but I'm sure he took it in stride knowing his character, the characters of a man that we all strive to emulate. All of us in New York and California would like to extend our deepest sympathies and condolences to Auntie Saina, his lifelong partner, Anthony, his son, and my childhood partner in mischief, Anthea, Carmel, and Keenan, his grandchildren, and the pearl in his eyes, the whole clan and friends that his light has touched, which were there for years during such time, but couldn't due to such times. Hope this will bring you solace and joy in the memories of Uncle Tony. Hafitai love, Uncle Tony. Please know that you left us with joy you brought, smiles and laughter that's infectious, kindness and humility that we all strive to emulate, all which we are all more grateful for and shall cherish in our hearts forever. So far, Uncle Tony, we are here to celebrate your life and in prayer that heaven's gate will open to a man with a life well lived. Malola, Uncle Tony. Hello family and friends of our dear Uncle Tony. This is Lawrence, his nephew from Sydney, Australia. First of all, I would like to offer our deepest and heartfelt condolences to Auntie Saina, Anthony and Nora, Anthea, Carmel and Keenan, and also to the rest of the family, for we all keenly feel the loss of our dear Tony. During the time we spent living with Auntie Saina and Uncle Tony all those years ago, he was like a second father to us. He was a great role model in the way that he was. Patient, kind, hardworking, dedicated to the church, humble, funny, and a gentle man. The gentlest person I've ever known. Even when he was annoyed or angry, he would never raise his voice.
just a bit of a frown on his face and scratched his head and carried on. One of the things I will always remember was how meticulous he was, from the way he presented himself to the way he worked. Always neat, tidy, and everything in order. I used to be fascinated as a boy by the way he would eat any type of cooked meat with his favorite Worcestershire sauce. He would dip his finger with the sauce and then gently baste the piece of meat with his finger before he ate it, and then repeat the process. Uncle was the epitome of patience. Those are among of the many memories of this great man, and we will miss him greatly. But for now, farewell, Uncle. Fly high to eternal rest and reward in paradise. God willing, we will meet again someday and have a wailima together. Ia manuela malanga, Uncle. Whaftai. Uncle Tony, my first and earliest memories of you were of your gentle smile, your kind and easygoing nature. Lord only knows how you did it, when this pesky, annoying nephew of yours would take every chance to come over from the next door to pester and annoy Anthony. Sorry, Anthony. I also remember how you loved music, singing, and took every opportunity to join whichever band that was playing for a song or free. One of my fondest memories of my 21st birthday was your singing and jokes that night. For such a quiet and gentle soul, you really did like to perform on stage, and we all loved you for it. Even Auntie, regardless of the face and comments she made whenever you did it. I wish I was there today to say goodbye. I wish I had seen and hugged you one more time before you left. But it's okay. I will remember you for all that you were and all that you always will be in my memories and in my heart. And it's these memories that I will treasure and keep. May God hold you and keep you. May you welcome home one of his most gentle and loving souls and set a place at his table for you. Goodbye, Uncle Tony. Rest in love. Your godson, Gerard. To Auntie Saina, Anthony, Nora, Anthea, Carmo, and Keenan, I was saddened to hear of your loss. Though Uncle Tony may not be with us physically, his memories as a husband, father, and grandfather will live on forever with each and every one of you. I will always remember him as our dearest Uncle Tony, who is gentle, patient, kind, and warm. I will miss his good mornings by the staircase and his soft waves when I leave work. He always had the time of day to greet me with an infectious smile. Uncle Tony, you truly inspired us all by your genuine love. I pray that God comfort you all fully, wishing you courage and peace through this time of sorrow. Thinking of you all and sending lots of love from afar. Alufa'anga Maya Sally. Hey there, everyone. Lottie and Dave here. We're really sorry we can't be there with you, especially for Auntie Saina, Anthony, Lenora, Anthea, Carmel, and Keenan. So we just wanted to say a few words. When you say goodbye to someone who's so profoundly enriched the lives of so many people, it's honestly really hard to know what to say. Just know that we're here for you, and you're in our hearts and you're in our prayers. We share in your grief. I always remember
with Uncle Tony. He was always looking at the positives in life. You could always hear him humming tune, and he never missed a chance to play a song or sing. He was always happy to listen and give advice. He was a true gentleman. He will be sorely missed by us. We love you all, and take care and keep safe. Okay, I'll probably have to start then. So I'm one of Auntie Saina and Uncle Tony's godchildren. Auntie Saina is my godmother, but automatically I choose Uncle Tony to be my godfather. Like everyone says, Uncle Tony is a very gentle, very kind man. For me, he's a very humble man. And if everyone's like very busy or they're upset with something, when Uncle Tony's in the room, it's like the ocean just calms down. Because I know he's famous saying, hey, don't worry, be happy. Here's a limo. I said, Uncle, sorry, I do cocktails. Uncle Tony, I'm very blessed. He was there for my 21st, for my wedding, and for a lot of our celebrations. And I always remember, I always want my godfather to say the prayer, because I think God will give extra blessing. He is a man of his word. I remember, he would come to the hotel on Sundays. Is there any Mansfield here? He knows that he's not allowed to buy beer at the shops. So he would come, and I see this anchor, those cooler bags, and he's looking like this, and I'm going, oh, I know what he wants. So he sneaks through the back of our bar, because I'm a cashier there. Can you put 6 beers there and charge me the shop rate? Don't charge me your hotel rate, because I'll lose 6 more beers. So, yeah, okay, Uncle, just bring it, and I'll want some ice in it. It's okay. And also, don't tell your Auntie Saina that I came here today, because it sounds like I'm okay how hotel. We were very blessed, like everyone, to have an uncle that we can be very calm with and go lucky with. Because, okay, no offense to the other uncles, they're a bit too serious sometimes. But Uncle Tony, you're the best. And you deservingly, like everyone said, to have a place with God. Thank you. It's July, a vea uma sui o le whanau i nei Samoa, luku kumisi, le tuanga leo Auntie Saina. E whai se mulu mapupu, e mawhtanga masio mātou Uncle Dave. O a ua le loni whaalea mai le unu matua o mātou whanaunga. O te ilo e mawhana tūru mawhtanga anisi fwoi o nei o te matua I ma Uncle. Ia e o au leana mawhai o na mātou mafuta mamuri nei. Wa ulai pita siri au na laki. O nei memories nei e so fatu pe I lo luto, e fatsau I lo Uncle. O se tangata e lava le on sa mai le ngao ia e anga malu maloto mo malalo. E tofi le mufo. O le ale pisa mata officer. Ia o ia na te tafi e sea se whaati ngata ringa fo e mele ofisa runto rua. Sorry, Auntie. Ia, I taia uma o le good morning. I leo Holy Grace. Saulo wa mele chau. I lea fiafi, ia, Grace, we're leaving now. I wish you could say that again once more. O le amisi o e.
O lona alofa le vatua o ia, e whaali taimi manawa. Po ai lava, e whawai tu salona, alofa mo mātou. Se wanga nā, ele whaatele e o lona alofa. Ia, molana pele, o ati saina ia malana whanau. Anko whaktai mo lo alofa le vatua o ia mo mātou. O te vi ia le ali, he le taimina mawhai e oni tātou mafuta. Ai le wala awina oi. Manufo e o maua lea wanoa, ia, if you fight out atu se moli mauma se alofa angam fo I mai sisi, se tase tuangane mai New Zealand. Ia, okay, loa misi le waalele le sa wai moli mau. It is with great sadness that we learnt of your passing, Uncle Tony, a humble man full of love and happiness with a 1 in a million personality. Someone who never fails to initiate a conversation with anyone that he meets, anywhere, regardless of age and status. It shows how much he appreciates everyone and anyone. Your smile always brightens up a day whenever we meet. Thank you for all the encouragement, the words of wisdom that you always share with us whenever we get to meet. Thank you for always remembering the kids whenever you and Auntie Saina travel to New Zealand. You will be dearly missed. Talo whai ati saina, wa a mia le atua se au pele. Hui lea, e le ai se e whai roto. O le atua na te amai o ia fo ina te awe esi. Loto tele ni wha amoe moe le ali. Our heartfelt condolences to Auntie Saina, Anthony, Nora, and kids, and the rest of the family. Uncle has fought a good fight. He has finished the race. He has kept the faith. Rest in the radiance of heaven's light, dear Uncle. We love you, our mau, the A, and kids. Manuelo malanga, Uncle. Ia fu e vera fala, o leva le aso. Mai ko kako usa ila mga ni ke. O Tony e fa ingoa esi. O se prara endo. Awa. Ia. Awa uma fu como Tony ka kenu ka mo fu masaina. O ringa yo ka uai ya mio Tony. Ia umele uma lava ya Tony. Ele ya se fa ko ka basi me le mo Tony. Ele la ko fai la ka wa ku me da na Tony. Afrika. A ka wa ku gei. Mo fo ya. Asale marge ka usa ko mo fo. Ia ka mo sai se ka ku le ka usa. Kan mo ko sai mo Tony. Ma dia una Tony pe ka o ke mo. Ole me fo le ska ka le ka ka. Ska ka fo e se fesi kasi se ka ni na. Papela ya. Ela sa o wala no fa ye ka kala e Tony no loko. E mo ia io ka dio ka na ko da ina. Ke la fia. Ma ke o pro la fia manga pa nga ruenga pa pe malo pa ma Tony. Alu mo pe pa do mai o le pia pi. Mo pia sai sa. Ya ma ko no Tony me ma pia ma ko mo kiko. E mo ma pia. Mo vai e pera ya Tony. Ele ya se ka ka ale kasi lua ko fa ko mo Tony. Ke fiu fa ka lua le ka mo Tony. Ele ka kala ma Tony sa. Uno le sia sta pea. Ka wala o wala ke lon fa ka ka mo meto le kia. Ro ka mo e ka kala o mo Tony. E ma ma Tony o kia. Ma ya Tony. Ole me na o fa ya. Ingo mo na mapia. Ma ki lo ka ka fiu e mo ro ke. Pero me wala se me fa mama tu pero kala tu ya me dio que ir a diferente ya me tu
Ya, abang kopi dia boleh okey kile okey. Ai pasal orang itu sengok kali saya cun. Boleh apa fast ya wes saya. Kalau kita so to kile boleh kile. Ya, fai ya apa. Wa maka kau open mai cun. Kakal mo mai mai kala. Perkangakan sekarang kau so. Askang akan dia makan, dia mau lima. Ai kasih for kala cun. Yo ong na for nas. Ba kasih kala cun berapa for pia ong mai kala cun. Wan dia la le cun ye fa nganong kala ba. O se me elaka mai ya ke mga ko pe cun no mas fa ngau do ma pal chu go ka sang en fe fa lai. Ma la pura madu. Ma ku lo vai u do ma man kap on cun. Ko fu le vai na ngai yo vai na. Còn em muốn quay phục sống xem mai rồi mới cầm nhưng mà yêu rồi với ngang á cái đấy yêu nhiều quá đó nha đấy có mấy system ý ai mà phơi lên baki ý mà phơi và cả lá câu phòng bồi cái mặt đó mà tôi để phải nghe cũng cùng để PD đây rồi sấy nè coi pe ngay PDF và cái chấm để ai câu cả phòng bồi nè bồi ngay yo trong đi thì ngang mà cả là vậy sẽ nè các bạn e kele isi me sa mafuka tem choli uma kambio a mese fo e kemi le o fa te ngai ma kinga o kingo do ma a kala ke fa choli wa mai o e fero lo fo wa mai o ni de es me ka shi fu la le ro mai o okay fo ya eres kama kai ngake ka o mai ya ke fa kinga i o e fa po o kinga ao te kau kong wale pa fa fe ngai tori mon kina ai des kana ke manga e fa kina ai ngai sesi pe fa po sesi mon kina o malia toni e kau ave pe un kina pio kina ke iso no ko se wa mi o nga toni e ska ke e lo ke lo ko amang kwa la va toni I fo ilele umalole mo fo masai John, te felo ki ka pa e felo ke ba ai ai. Mai John, boleh lo ko felo ki ka. E po nga ngai se nga ki ka muso ka ka fa ai. Ngai o mai ngai, ele lo la va ke lo po lo fo po fo a belong ki ka. E po ko ni se nga le ka fil ki ka. Ye o to ni la le. Ke fa mu dia sa fa ka la nga ai ka la fa singa o po e ba koi pa ye o muso o muso ngai. Nisio ora ko mo kasi mai de ko kama ko TV nasa kung fai ang bulu bai la mo mo ki ma kinga ka ki ka alfa kasi kinga to ka alfa kasi e ka ko fa kasi ngal kiska ko muli nga ka lang mo yangan mo ton le la le fa ke lo mo fo ya nisio le fio mai fo e mo mo si la ko especialmente mo ton afa ma ko ile Molimau. Ai se eu kausanga le ko so fa mo mo ya mi o le nga ton. Ya maro fa tai no sa. Que agora o le ese si foi On behalf of Siveni Lucia and their many children, I'd like to say a few words. Uncle Tony had the patience of the saints. As a child growing up, we lived with Mama and Papa at the old hostel. And every day after work, Uncle Tony would be tasked with bringing the money from both the supermarket and the wholesale. And he was tasked to put it in the safe. The safe at the time was located in Auntie Sina's old office, which was converted into our study room.
every evening without fail, we would be in there. It would be Sileni and Lucy's 8 children, as well as our dear cousins that were living with us. There would be about a dozen of us in the room. And he would come in with the biggest smile, knowing that it would take him the next 10 minutes to try and figure out the code because we had been playing with the code all day. So for 10 whole minutes, every evening, we would sit there looking at him, watching, trying to figure out the code to the safe. And every evening, he would sit there patiently, trying to figure it out, without a word. After figuring out, would stand up and wish us good evening. Uncle Tony was the humblest man that I would ever get to know. I'd like to share a verse with everyone in hope that it will bring comfort. For there is a promise that we can claim in the Bible. In 1 Thessalonians 4, verse 14. For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Uncle Tony is resting, for the Lord himself will come down from heaven, and with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, the dead in Christ will rise first. What a great promise to know that those who have died in Christ will be the first to rise with Jesus when he comes to take us home. That is the hope and promise that we have, and blessed are those who have died in Christ, for they will see Jesus first. Thank you. He was kind-hearted. He was never mad. I never seen him raise his voice at all. And also, he never complained. He never wanted anyone to worry about him. One of the things I miss most about him was that he was someone I used to watch rugby a lot with. Nana likes to watch rugby, but her bedtime's at 8 p.m. So when the late night games come on, it's just Uncle Tony and I in the TV room. Every game, I would come downstairs, he would be there in front of the TV, watching rugby and drinking his Vaihima. Even when the Manu Samoa was losing, he wouldn't complain, just sit there grumpy and stare at the TV until the game was over. Uncle Tony loved his singing, and he loved his beer, he loved his family and friends, and he truly and foremost loved Auntie Saina, Anthony, the kids. I will always be grateful for him, for taking me in, and being a parent to me when my parents couldn't be here. You know,
So we really miss him a lot. Thank you. Ya. So yo sa ta ai lua. Ka tonu se to vanta to mori mau. I ka ko falo loho i pese mata ko fiele. A fe pese fitu i le pea. Le lai ma watu le fionga le te pese. A fa pe pese tene fa le fato ya a fio mai. Le foi la fionga ti a kono fa tua ya fio mai ton. Ali tato le loga le ti. Ya ko fa wa le ka ko Football, right? La ta fai ma pe yele to malona li fatu la taua. Wale la papa ao le pa io la inga li. Wale tatu wala la fanga muli ma le taua fiafi muli ma le tomao la inga. A o sa mi atu le tau la pa io le misa le aso atai ao. Tatu te moli ai lo na nganga. Natu o lea ua maea o na pae urufanua i pa i o le nei aso. E la ia inga o Paolo mangafa o e fue fai mai e pati patia le so i fua o le mea lofa le tua na fua i le inga o le kalesia. E puse fue o le tunu. Le o mai o le kalesia o mai le pea le nei fiafi o le ngā ruenga e poupo wai le ngā ruenga whaaleanganga e tāpe na pena ai le tina whapele whanau e le ngata fo i lea le mai o tātou tina mutua e anote whapele pa ia o ainga tā oso ai le whenga malanga a le uso o le uo ko e tamaa. O te whaatari atu i le li o lo whaatari atu lava lo wanganga. O te whaamoe fōi i lana fionga. O lo whaatari atu lo wanganga i le li. E siri i e o leo na whaatari tari le tai ao. E siri lava i e o leo na whaatari tari le tai ao fua. Ia whaamoe i sa ra eru i le li a wa o i le li i le rofa. O iata ia fōi le whao le tangatele. O ia lava na te whaolaina alona nuu ai pua ngā uma. Tātou sisi whaatasi le fu o le manu malo keriso i le suafa o le tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Anganga pa ia e, fio mai e whātungu loto a wawana matutu ia i le afi o lo wolofa. Au ina mai lo nganga te whaolaina i la tō te whāwhauina mea uma o le lalangi. Le atuai na ia o ina loto a wawana le mana malama o le anganga pa ia. Ia e o whamaia te mātou se o mātou maua sa koto mai le nā lawa nganga. Ma le fia i lau soa mai o no Yesu Keriso lo mātou wali. Amen. Tātou amata nei tau fiafi i sa vi inga o le tua o sa unia lau whekesi.
iai se ina te filifilia mo le nei fiafi, tātou moni tālu sanga i lumo le tua. I le nganga whaafitai, tātou te mana tuai, le te mai atoni, mga roenga le lei. Sa ia whaatino te tono lo na ainga, i le tina, ma le whanau. Ma so se tasi, o e sa avea o ia masulu whainga. Sa anga le le aima whaari ai le mana o le atua, ma lona ngā lofa mamana. O la tātou o lenga lea i le li. Lea li e whafo mai. Tātou te talo mo le tina o le ainga. O le sa mafuta ma fau whaatasi le ainga i lo na afu o fua mai. Le anga le li, whaaloto tele ia te ia, i le nei teimi o whainga tāma whaanoa noama. I le wala au a le atua i le tamaa. O la tātou o lenga lea i le li. Lea li e whafo mai. Tātou te talo whapitoa mo le whanau. O te mai o liwe sa wangawangaya la o ai. O e sa tu tupu ane i tonu le ainga na afua mai i la te usinga ma le taita inga le te maa. Ia fua mai vi tuti SS sa soifu ai le te maa. Ia fua mai a i la tau. E manu ia i si tangata. O la tātou o lenga lea i le li. Lea li e whafo mai. Tātou te talo mo le ainga antoa. Re sa vera te mama whaataita inga e mese foi o fitu pupula i to tonu o le ainga. Ia tafi mala lana malanga. O la tātou o lenga le li. Lea li e whafo mai. Tātou te talo i le li whaatasi ma le whautua te talo le tina pa ia. Ia anga le lei whautua i lo nalo. Le ngata o le tamaa. Le atua le tamaa le ona le manauma. Ia talia mai le nganga o lo tātou tamaa i lona malo e whaavau. O le malangolo a Yesu tonga o libe tātou te whātonga tuai le ino i le angsala. Lo mātou te mao le langi e pai alo suafa i o mai lo malo. Pai alo finangalo le lalo langi e pai o na whai ai le langi. E whai mai a te mātou i rasu le a mātou mea i salu le asu. E whai magalo i a te mātou i a mātou sala. E mātou fōi mātou whamagalo i nātu. E wāna mai a te mātou. Au foi tateina mātou whāso songa, ai la vei mātou mai leama. Si o walofa Maria o tumua kalasia o yato e leli i wa manuio e fina uma wa manuio Yesu le fuolo walo. Maria paya e tina le tua e tau si e mātou tātau sala. Iona pone mare tua so mātou o si amen. Si o walofa Maria o tumua kalasia o yato e leli i manuio e fina uma wa manuio Yesu le fuolo walo. Maria paya e tina le tua e tau si e mātou tātau sala. Iona pone mare tua so mātou o si amen. Si o walofa Maria o tumua kalasia o yato e leli wa manuio e fina uma ma manuio Yesu le fuolo walo. Maria paya e tina le tua e tau si e mātou tātau sala. Iona pone mare tua so mātou o si amen. Si o walofa Maria o tumua kalasia o yato e leli manuio e fina uma manuio Yesu le fuolo walo. Maria paya e tina le tua e tau si e mātou tātau sala. Iona pone mare tua so mātou o si amen. Si o walofa Maria o tumua kalasia o yato e leli manuio e fina uma manuio Yesu le fuolo walo. Maria paya e tina le tua e tau si e mātou tātau sala. Iona pone mare tua so mātou o si amen. Si o walofa Maria o tumua kalasia o yato e leli manuio e fina uma manuio Yesu le fuolo walo. Maria paya e tina le tua e tau si e mātou tātau sala. Iona pone mare tua so mātou o si amen. Si o walofa Maria o tumua kalasia o yato e leli manuio e fina uma manuio Yesu le fuolo walo. Maria paya e tina le tua e tau si e mātou tātau sala. Iona pone mare tua so mātou o si amen. Si o walofa Maria o tumua kalasia o yato e leli manuio e fina uma manuio Yesu le fuolo walo. Maria paya e tina le tua e tau si e mātou tātau sala. Iona pone mare tua so mātou o si amen. Si o walofa Maria o tumua kalasia o yato e leli manuio e fina uma manuio Yesu le fuolo walo. Maria paya e tina le tua e tau si e mātou tātau sala. Iona pone mare tua so mātou o si amen. Si o walofa Maria o tumua kalasia o yato e leli
Manuia e fine o mama, manuia o Yesu le fuolo walo. Maria Paya, Sinalia Tua, Yesa, Siamato, Sala, Yona Pole, Marisua, Solmaso, Wosi, Amen. O le viinga i le tama, manalo, maleanga pa ia. E Maria, Silent Sama, Fape, Foyon, Pole, Maso, my Father, Amen. Yesu e, whabanga mai mato, sala, Maso, Maya, Fili, o le a whaafafonga le nea fiafi i nisi o upu whiliwhilia e vea o se utu o mawhauwhaunga whale nganga o se wha mawhana whananga fōi a wā le tau fiafi muli muli ma lau tātou tamā i lo tono lau tātou ainga e ana mawhai o na whinau o le tangata ma le atua e pei o na whinau o le tangata ma le nau o a wai mawai nei tau sanga ua whaitauria. O na o warua i le ala o te le to e fwoi mai. O le upu a le i. Yes, wai, whaftai. O le a pese pese atu, le o fui pese, i nisi o pese pese na whale nganga re nege fiafi, e tau to rua ai ma mawhatianga, ma le nganga, e ta fia se ai rao po ngisa, ma tape nei nai, ma tau so ai le malanga lo tātou te maa. O yo le fui pese.
Le whanga le tua mga na whaafonga whape fwere pa ia lai. E o tau se tau langa. No o mai ai le pa ia le whapese. Ai mātou te le i ola. O sina upu mai le fionga pa ia le tua. E poupo wai le whea au tua o le aso ai tae au le taulanga pa ia le misale ala ta pena iei patele. Na wai le au onga le kale sia katoliko. O le taulanga le o taulanga. Pau fo leo tangata na oti toiola. Na matua matafi ai le misterio le oti. E lenga lava le mea tau whawhiwhi. O le mea ni le oti. E au te iloa a o nei na whaise si ngā a. Po ai fia mani. E longa i si. E mana o le mea. Le mafu ai na lango na pele u leo mai mau leo langa manaia pe ana le ai le oti. O le tusi le sa whaafonga i ai. O ai le toi whaafonga ta maa lea. Ngai oso whape nei e tāpe nai tātou mō tātou waso whape nei. Tusi le sa whaafonga i ai. O le rua tusi le vai na tolu le vai ngore tusi pa ia le whakano nei na le kāresia. E whaurulu i ai vaengo le vaengo le tusi pa ia o ta o tusi tusingo le poto po le wisdom literature. E amata mai le tusi le aiopu. E fitu tusi. E amata mai le tusi e iopu. Iopu, salamu, whata oto ma whasulisolo mai a. Si rako mai si tusi u whatulanga i le kalesia i lana kanoni. E oi le tangata siri o na poto le whaamatala le tusi pa ia i ngoa ia Solomona. Ai li whaamua moa i le kalesia le whatulangana o Solomona i le kanone o le wisdom literature. Na whaamua motu se to ina le o iopu. Whai mai o le taimi ua taape ai profeta o whasotia te le profeta. A ua whao ngā roa tusi tusinga nei e tangata i utaia e whawhanga ai le ola whaale nganga o tangata. O le poto lea na manao i utaia e whawhanga i tangata o le tangata rotu. O le poto e oti. Sauni oti. Ia i loa oti. A i loa ola. Tangata na nei leino na soe fua. E oti foi. E longa lo na taimi muri muri. Paula o le tangata whai mai na whaatanga e le atua le te apolo e aru iai. Aru e matua sasa pala. Ai paua le mea le pule ai. Na oro na ngama. Koe mare whinaunga le atua misa tani mai e le tua aru iai. Aru iai. Pule oi no na tino ato. Ai te le pai i ro na ngama. Whai mai upo i opu le sa whaafunga iai. E! Mau pe ana mawhai. Ona ofi nau i le atua. Whaapi ona ofi nau atu i la o. O wae mawae tau sanga o umana whaatulanga o le tangata. Ona o walu lea ma le while mu. I le awala o te le toe foi mai. Loa i opuna na whaatau waa. O ia o le mea na whaia. A o lo so i fua le na whaia o ia. E le mawhaia na whinau i le tua. Wa uma tau sanga sa whaatulanga ina. O le asavali le ala, e le toi fu mai. Le tangata sa i loo na soifu, e alu fu i molo na mani. O le whai unga tusi, mwene toi ave a toa e le atua me uma ia iu. O le na whanau na fuchi, o ana manu, toi wha i a tolo na tamara a iu. Le tangata sa ma whai una nga i mai e le sau ina na ona whao ngā o le sosia o le larulangi. E na sau whao ngā le sosia e whasoso ni ai isi tangata. E whenau talau, tau sanga e whaiwa se lau na fitu. Na tusi ai se tusi tala mai Amerika e swafa ya Margaret Graven. Se tusi, ma whae ngoa ina. I heard the owl call my name. Tusi sa number 1 i le memore New York Times, mai ana nawe tenu salope 5 tau sanga o i lunga le top lista le New York Times. I le synopsis bo le whamatalanga lai titi o le tusi. O le tusi whaatau le pātele whatoahi. Whatoahi o le pātele. Ma le seminari. O na whau lone a whapātele. O na turi lone le pipo. Hero le pārisi na ta ua Kingham i British Columbia. A esi la whia le pipo.
e mai. E ile ngase e incurable. E whima taona. Na maua i se tonu fitina. Ora tu leo tangata. O le culture shock pua. Te lesi mo no tūmanga nu le masani. No ngā ioi e area. Tele whawhitau sa whengai male whiwhau. Umire tala. Ai le synopsis o le tusi. O iai nei whametalanga whapea. E le tangata o le na whaia le sama le tusi whaimai. There are two kinds of people in life. The ones that come to sightsee and exploit the resources of the village or of a community, and those who come to learn and help. Te tari tonu e tawhena i lea i le ata lea wa i le rewhiringa i e, ma se tusi lea alo. E lua tui ngā tangata o le soifonga nei. Ngā te soifonga mai, o na whao ngā matua sa iri lava, tua sa iri me uma, su e rona rumanai. Ngā loa ile tua. Ngā loa ile tua. Ma le tangata e ola mai ma soifua e whao ngā le sosia, ma le lalolangi, lona te mao a inga le sosia o le atua le whawa i a te ia, e toi whaafo i ai, e soifua i le isi tangata. Ma te lei mafuta matoni, tasi ala so no walo ma mai ai mai tilas e mena ko mio tasi ya ai o te loa le fana o ton o te loa dai fusi se le o si la fia tono le ne tonu o fo I la o stava o I ai ta o mai I lo stava o le amatanga le so I fu le tangata awa amanuia le kalesia le titi le domestic church o le ainga le o amanuia le kalesia o mawhai una whaatino o le tautua le ainga no te whapele e kalesia no te saina o matuitui ale tuia le oti peitai o mako foi mafutanga o ai tali tonu a foi o se mafutanga na whaavai a me se le whaari rona soi fuai le tau mole mawina e ala le tuai ngatoro o te tali tonu mawhana whana o le tina wha mawhana whana ina fuai whanau o tū mai ngā ruenga e moli mawai ngā ruenga le tamā e vea I loto soi fua o le wha manuianga mo nisi tangata le pai o le ainga ma lo te talo ia tafi mala le malanga le tamā ia fui fa solo la na renga ia pa u se toa ia toe tu la I mai se toa I le swafo te ma malalo male nga pa ia amen o la tatu fai u I se vi inga o le tua o inga o tina pa ia o Maria As I kneel before
ngalo po ia Yesu siri lo wanga manu. E fai mai se tu pati pea so mau matolo fati atu. Maria po ia wale se wong sala talu lo fatu atupu. Tache matolo su fai atu. Josefo po ia. Tache matolo. Ola diko sa velio po ia. Tache matolo. Telesia po ia Yesu le tama mea. Tache matolo su fai atu. Le telo sa nele po ia. Tache matolo. Le awangelo male au po ia uma o le atua i na langi. Tache matolo. Te risoe matou te info ma fafu te yatu yatoe. Awalo kulusu pa ia na e whae na i lalami. Yesu fina ngalo anga malu maanga vai. Ie fatu so matolo te tau maro fina. Ia fatasi le li mautou. Ia fatasi o ia manoma. Ia iai whamanianga le atua le ona le mana uma i lunga te tātou whapela na whamawhana whananga. I lunga o la inga whanua noa i le swafo le tama. Nalo male ngang koia. Amen. Watu yo tau le file mo ke biso. E atua e whaptai. I le whakafo foi ma whanonoma de ai ka le pespesenga mata mo fie me se foi si fova leo le pena mo e ma whanonoma tinari a senga me se le no whaala ai e mo ne upo te tus o pespesenga mo vivi inga le tua i o menana whamona a mero le rai mo le atu whaftai o nonga peskene mai bisi fo i le te pese malo tatou fa pese mo tatou pespesenga ni e fiafi o matu talo hanga leile tua ma ai me pea tō fi malo e mese tō si fonga o wala o mabihinga suka te akono whaftai mo le upu ma whawhanga mese fo i tima inga i o te onama fo i le loto fi le mua loto ma whawhanga tina mese na whaalo ia o matu talo ma leile tua o pele sunga le Alo se tina mese na ngama i le na wema o fia nai mara fio. Sau stei mi tatu tala file ia le le tue paktiala tu fulete la ingo fate mai. E wa penanta pena la inga ia tamo ftanga fafo. Ia pepe se pe malu. Ia sau stei mi tu e festa tu tala muli a fatai ma mi la fia. With you, shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it